siyokholela ukufuna siziyani na siyixoxe le ndaba le. Ngoba sePetru chapter 5 sila bazalwane sonke siyalapha u5 no6 verse 5 no 6 abavula amaBhayibheli ngakuvula iBhayibheli lapho bathi ngicela kudlule kule ndaba le. Ngicela kudlule kule ndaba le. Ngoba sePetru chapter 5:22 siyofika egcineni kwayo. Indlela sifuna siphathe ngicela sonke sifunde sonke obhalangela manje. Indlela sifuna siphathe kwakhona indlela ufuna siphathe ngicela sifunde sonke. Bafati thomelani emadoda enu. Okay. Bungathi kusekhosini. Bungathi kuphi na? Ngoba indoda inhloko yemfati. Njengoba naKristu ayinhloko yelibandla, yena ungumsindisi welibandla elingumtimba wakhe. Ngakho-ke njengoba libandla lithobela Kristu, kanjalo nebafati abathobele emadoda abo kuko konke. Madoda, thandzani abafati benu njengoba naKristu alithanda libandla, wanikela ngekuphila kwakhe ngenxa yalo, kuze atawulindwelisa alihlambulule ngesigezo semanti ngelivi, khona atatimisela libandla lelinebukhosi lingabi nabala noma sigci noma yini lokunjalo, kodwa libe ngcwele lingabi nacala. Emadoda kufanele athandze bafati bawo njengoba athandza imitimba yawo. Indoda lethandza umfati wayo itithandza yona. Phela kude umuntu lowake watonza umtimba wakhe, kepha uyawondla awunakekele njengoba naKristu enda ebandleni, ngobe singemalunga emtimba wakhe. Umbhalo uthi ngenxa yalokho indoda iyawushiya uyise nenina inamathele kumkayo, laba bobabili bayawuba nyamanye. Le mfihlakalo inkulu mina ngiyithatha ngekuthi isho Kristu nelibandla. Nokho-ke akube ngulowo nalowo athande umkakhe njengoba atithanda yena, nemfati ahloniphe indoda yakhe. Siyabonga siyafunda lithi sonke ukhuluma ngalaba sebesezingeni nje indlela umthanda ngakhona vele inyama le ndlela umthanda ngakhona inyama yakho, le ndlela umhlonipha ngakhona ngempela umlingani wakho, le ndlela umhlonipha ngakhona really umlingani wakho na. Ashephele lapho sigijima sidlula siyadlula la bazalwane. Ngingakhuluma ngokuthakathaka kwabobaba. Lokho lokho esibiza ngegama sokusikhathi. Kodwa for security purposes bayadinga bayathanda lokho kuthiwa bayathanda ngomsamo. Angazi bonakala ngivangeli uyokhuluma nalayo uyokhuluma khona. Uma le ngaba ngaziwala ngasakuseka. Uyokhuluma nalayo uyoxoxa khona. Kanjalo nakubaba
engasekho noma ungenzani noma ungayibenda ishiya lize lifike la endleleni udlule la igcine khona ufake ihayini elingaka sikuzungena lapha eminyango wathi intobeko yaphela usemshaya noma ungabe ubophe emvakeni ubophe ngapha ujikisa ubophe ngapha lemfindo ulibophe ngapha ufake inwele precious zifike la zidlule la uyibone ziyoshaya enyaweni phambili uma nje sekuphele lento bathi intobeko akuthi elibo baba nonke bambeni nonke bantwana bami nonke bambeni kubo baba akukho umthwalo kulabo umndeni wakhe uma kunentobeko ekhaya noma ngathiwa akafani nabanye obaba ngokwemali ayitholayo but akukho umthwalo kulabo umndeni wakhe uma kunentobeko akubi sesenzela nalakancane bazofunda akusinda bayifunda indaba yani na yentobeko noma ungenzani uzabafihla siyakhona kubona ngale ukuthi intobeko ayikho noma ungenzani siyakhona ukubona ngale kwale plan ukuthi phela mina la ngiseyihloko sengiyisibambo nje la eceleni ngolunye usuku ngiyasetshenziswa ukuphezela bo baba thandani bo mama thobe shuthi lesesigabeni sefuna sifundise baphi laba abancane nalabo ukuthi kufune umakofi yakhe esigaba bezinjani na bathande laba ifuna bezinjani na bathobe naye indaba sehlaleni ehlisa amanzi omncane ehlisa amanzi omncane nawe ufuna izwe lendaba ususaya esikhulu futhi naye indaba sehlaleni ke ngikhuluma ngesociety yasehlaleni yenze so ayimanga so indaba sekuhlaleni yenze so ayimanga so izonke izinto ezibheke phansi enisenzeka ngale ndlela bathi basiza thina kanti abasizi thina ngikhuluma indaba sekuhlaleni indaba sekuhlaleni ifundisa ukuthi unelungelo asisho ukuthi awunalo ifundisa ungakhona ukuyimela ngaphandle kwabani na ukaba iqala lapho indaba yokulimala ukuthi mina ngakhona ukuyimela ngaphandle bathi iBhayibheli kuyini na mara ukuphuma ehlaleni lithi cha nawe ungalingana naye kuthiwe mathuba omsebenzi akusiwrong lokukhuluma ku-right and asifundeni kuthi omama bawathola ngcono amathuba omsebenzi nabo bani na kunabo baba ngesikhathi ubaba ithuba lomsebenzi engenalo umama enalo iyaqala lento ezinjani iyachitheka unime ngale ndlela mara isama ngale ndlela iyaqala iyacheka manje ukuthobeka kusezi ngoba ubaba akekho lafuna bekhona iyaqala lento njani na iyacheka athi mama uyisula sifuna iBhayibheli ubabona akangisizi ngalutho iyaqala njani na marithi iBhayibheli bantwana hlonipha uyihlo nonyoko but iyaqala ngendaba ezinjani iyachitheka ichitho lesikhathi amalungelo marithi singabendu yani na yokholwa mthande thobeka mthande thobeka la siyathandana ngoba sikhuluma sona ngoba abantwana bethu sibafisela ukuthi bagane umbuzo ubogana ubani ngoba isitha ngaphandle siyayazi lefunwa indoda senza ngathi khona kanti ayikho nendoda uyayazi lefunwa njani na wesifazane wenza ngathi khona kanti ayikho sekuba imindeni enjalo kube umphakathi onjani na onjalo kuba amabandla anjalo
yini so umfundi incwadi kaTitus chapter 1 zoyithola ibili indaba yokukhuleka ikithi umuya la ku chapter 2:5 I think verse 8 indaba yokukhuleka ikithi bobaba but asekho uposition sakho lokukhuleka imindeni yethu thandani thobelani thobe angekudinga ukuthi uzuthele makeup engekho ngosapho mvangeni asifuni makeup sifuna lokuthobeka lethi kuphela angeke ukubiza ukuthi uhambe uyoluka uphinde asifune ukuphinde nide sifuna lethi ukuthobeka kuphela sispenda lesikhathi senze izinto zezwe ngoba sifuna ukwenza ezani na esesu lethu afuna senze ezezwe ngoba ezezwe asifuna ukuzenza okay ke asike sihambe lesigaba sikhubeke Nkosi uyangena kulezi zinto zezwe mvangeni ngiyangena emangobeni kukhona abangena ukudlula yena uma egqoka lesithathu lesigaba khona abagqoka le keyboard somvangeni kukhona abagqoka lezi uma ufaka iziko khona abafaka lezi ngane zika microphone ngoba asifuna ukwenza izwi thina senze izinto zezwe asifuna ukwenza izwi asifuna ukwenza ini na so ithola ngale ku chapter 6 nize ngiyithola ngifundisa ukuthi yini indaba isikhathi esiningi uma sebonakele ekhaya uzwe umntwana umekuzo bathi ngizotshela ubaba wakho because according to the authority ubaba ufuna alungise indaba yani na yabantwana ngizomtshela ubaba wakho uyabuya bayakhumbula ukuthi ubani ufuna enze i-order yani na yomndeni asithi chapter 6 ngicela siyifunde le ndaba sinikile kaningi basabaleleke ninikile ngabe sibeka amamaki siyaxoxa ngabe sibeka amamaki senzani na siyaxoxa ngokubaleka ukuthi umuntu abe ku position yakhe chapter 6 1 to 4 depend bantwana hloniphani batali benu enkosini ngoba lokho kulungile hlonipha uyihlo nenyoko lo umyalo obalulekile nalonesethembiso lesithi kuze kube kuhle kuwe ube nempilo lenze emhlabeni ukuze kube kuhle bani na ube nempilo enjani lenze sicabanga ukuthi imfundo phezulu sinika impilo ende sicabanga ukuthi imfundo phezulu sinika ini na impilo ende lisi Bible kuze kube kuhle bani kuwe kusho ukuthi uhlonipha uzenzela wenzela wena ukuthi kube kuhle bani kuwe ube nempilo enjani uzenzela wena wenzela umuntu noma aphethe ngathi uyamhlonipha uzenzela wena boyise ningabaphathi kabi bantwabenu bathi manje babe nenzondo kodwa bakhuliseni ngokubayala nangokubacondzisa ngempilo yobuKristu asibele 3 kuze kube kuhle kuwe ube nempilo lenze emhlabeni ube nempilo enjani na okay asifundele lesinumbi uma khona liphethe kulungile siladelele enayibile so that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth ujabule impilo kuphilayo bayaphila nje abanye bayijabuleli kanti indaba iyonakele lapha inhloniphi njani ayisekho akunike lo mzali imali ngokusabala ukuthi uzozumgijimisa umuphuma athi ngabona amathumbu qedile futhi
agijima ushayisekile athi izwe lizokubona athi hamba juba lokutha kuphi na usesaba lokutshela namagama amahle la inhlizweni lokho kugcwele enhlizweni yakhe athi mina noma ngeke ngikho ukushaya bani umhlaba uzokushaya manje siyasaba lokuthela uyasaba lokuthela 4 Bobaba ungabaphathi kabi bantwabenu bathi manje babe nenzondo kodwa bakhuliseni ngekubayala nangokubacondzisa ngempilo yobuKristu singabaphathi kahle ini na abantwana bethu beze bebe nani nenzondo siphila nje khona abazondayo singamzondo baba Angazithandani ngamzobandani kakhulukazi kumuntu. Bathi angilangazelele kakhulu umbona. Angilangazelele kakhulu umbona. Ngani nakho ukuthi ube ngambona ngabe ngayi university ngesikhathi ebengicabanga ngaso lapho kulungile lesakhe.